Phaitong 22 January Ram mandir songsa rwjak ha kotor ni simi romwi father hastini lukurano logi tewino montri bokhorok Narendra Modi ni yak romino ramlala no asuk rwjak sana thang khangke a panda no kitinge ha kotor ganangoi no khatung khaja anglaijak ayodhya ni simi a panda no TV channel ni logi dalbidal online platform wo phonokoi rwjak eba nugwi manai lukurani kokno wansugwi no a kotor gosimwng rwkha Kendra hapang Phaitong 22 January Kendra hapang ni joto office half the chuti gosimwng rwjak Kendra montri Narendra 22 January Kendra hafane joto office half the chuti gosimwng rekha Ram mandir trust ni bwkhaktwi saklaijak Ram mandir songsa remanite ramlala no achurina ni bagai a panda wo 16 January ni simi no jengge rijaknai fiaba kotor panda angnai Phaitong 22 January salmari bo a salo joto raida ni kahaikeno dipor ni 12:30 pm bo motai songsa rijaknai te a panda no songsa rena ni bagai no joto kendra sarkari office kendriya institution te kendra industrial institution half the chuti tongnai khanai sarkari gosimwng rwjak Ram mandir songsajak ni sakang yogi Adityanath hapang ageno ayodhya ni logi joto Uttar Pradesh ni school te sarkari office chuti gosimwng rwkha bureau report bokhorok